Faint ydy 2 adio 6? Ysgrifennwch. Write the answers on your whiteboard, please. Ysgrifennwch. Pawb yn barod? Beth ydy'r ateb? Beth ydy'r ateb, Betsy? 8. 8. Da iawn ti. Nawr, faint ydy 20 adio 7? Ysgrifennwch yr ateb. Write the answer. Ysgrifennwch yr ateb. Beth ydy'r ateb, Mercedes? 27. 27. 27. Da iawn ti, arbennig. Nawr, faint ydy 15 adio 6? Ysgrifennwch yr ateb. Beth ydy'r ateb, Lexi? 21. 21. Da iawn ti. Da iawn ti, bendigedig.